אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini mengunjungi Kiryat Shmona yang menjadi daerah perbatasan dengan Lebanon Selatan. Ia pun nyaris terpanggang kena serangan rudal Hizbullah pada Senin 8 Januari 2024 ketika sedang melakukan kunjungan. Momen saat Netanyahu masih bisa tersenyum bahkan ketika nyaris kena serangan musuh pun terekam dan beredar di sosial media. Dilansir dari Tribunnews.com pada Selasa 9 Januari 2024, Netanyahu mengaku berkunjung ke Kiryat Shmona untuk menemui tentara Israel yang bertugas di perbatasan. Perdana Menteri Israel ini berjanji akan segera melakukan upaya untuk memulihkan keamanan di Israel Utara. Selain itu, Netanyahu mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah masing-masing. Dari video yang diunggah media Israel, terlihat Netanyahu mengunjungi Brigade Hiram ke-769. Raut wajahnya pun tersenyum sembari saat berbicara dengan segerombolan tentara Israel. Melansir The Times of Israel, beberapa menit sebelum kunjungan Netanyahu, Hizbullah ternyata baru saja meluncurkan serangan rudal anti-tank. Serangan tersebut persis menuju ke wilayah Kiryat Shmona. Dilaporkan Netanyahu selamat dari serangan tersebut. Kejadian yang nyaris merenggut nyawa Perdana Menteri Israel itu ternyata bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya Netanyahu juga sempat nyaris dalam bahaya saat mengunjungi markas tentara Israel di Gaza pada Senin 25 Desember 2023 silam. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.